Drugi dan, gubitak ove ovdje škembe i nadamo se da ćemo doći do 90 kila. Malo sam u parkiću sa malim. Jedna od najvećih motivacija je definitivno on. Čuješ, šefe? Da. Ti si motivacija. Mislim da je jasno zašto mi je on motivacija. Zato što već sad počinje jurit i jedva ga stižem. Evo ga, uzimam mobitel. Tako da moram biti u kondiciji. Hajde. Hejbe! Evo ljudi koji ne žele ići u teretanu. Imaju tu free teretanu. Old school. A ima i ovo. Evo sad me snima moj sin. Ovo je prva snimka od mog sina. Kako izgleda? Jel me dobro snimaš? Da. Si prekinuo snimku? Da. A to ide prvo napraviti zgib. Ti me snima, ajde. Da me snimaš? Tu snimaj, gore, snimaj. Da prvo napraviti zgib. Ne mogu. Ne mogu nijedan. Nijedan zgib ne mogu. A nema šanse, teško. Ajde, sad ćeš me snimiti da radim, da pokažem ljudima da ne mogu nijedan dips napraviti. Drži, čekaj. Sad ću ja da snimaš, ajde. Ne mogu nijedan. Nijedan. Predebel sam. Ljudi, molim vas da ne osuđujete njegovo snimanje. Ovo mu je prvi put da me snima. Evo, obećaj da hoćete se poboljšati. Nemojte se samo čuditi što ne mogu napraviti ni dips, ni sklek, ni ništa. Pošto imam 116 kila, a nisam vježbao već godinama. Ali mislim da ću kroz već 2-3 tjedna moći barem doći do jednog dobrog zgiba i jednog dipsa. Svaki dan ću pokušati. Ali gore. Bravo. Dobro. Na ovoj spravi ponekad radim korake jer sam brži. Vidio sam da je u komentarima nastala rasprava da kako ću ja izgubiti kile, samo hodanje, ovo ono. Znači uglavnom glavne 3 stvari koje ću raditi je kalorijski deficit, znači unositi manje kalorija. Druga stvar, hodanje, znači kretanje sve više i više. I treća stvar, vježbe snage. Znači krenut ću lagano sa body weight, znači sklekovi, malo trbučice, trbušnjaci itd. Pa onda i u gym. To mi je plan. Tako da vidimo